در آن نفس که بمیرم، در آرزوی تو باشم. آقا جانم در آن نفس که بمیرم، در آرزوی تو باشم. بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. می بهشت ننوشم، می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان. مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. یبنال یبنال بی آبروی دین کاپو بی مسکن لدین. آقا جانم بی آبروی دین کاپو بی مسکن لدین. وردی غبار روی نجم آبرو منم. یبن الحسن من حاضرم که دور ورم کل عالمی. bir yerde belki sen gelesen ruberu mene. Bir yerde belki sen gelesen ruberu mene. اگر آشفتت کردند غروب cümeler, bazen görersen çoxları deyərlər başıma gəlib, bəxtəvər başıma deyərlər baba bu cümə günü qurub heç bilmirəm niyə, amma elə qəlbim tutulub elə halım pozğundur. Əgər aşöftət kərdənd بدان که لایق وصلی. İmam zamanın yüreği darıxsa Şiiye vaqiynində yüreği tutular. Əgər aşöftət kərdənd بدان که لایق وصلی. به اون نزدیکتر هستی زمانی که پریشانی. اله yüreğim eyleşer bu beyt آقا جان به جز تو جور عاشق را کسی گردن نمیگیرد. یبن الحسن به جز تو جور عاشق را کسی گردن نمیگیرد.
Bunu gərək nə cür bağlayayım gör nə gözəl bağlayıb به جز تو جور عاشق را کسی کردن نمیگیرد گناهش را زلیخا کرد و یوسف گشت زندانی دیابیلدی اگر آشفته‌ات کردن بدان که لایق وصلی بدون نزدیکتر هستی زمانی که پریشانی به جز تو جور عاشق را کسی گردن نمیگیرد گناهش را زلیخا کرد یوسف گشت زندانی فاطمه عدل کلابی بانوی والا مقام مرتضای همسر با عفت و با احترام کم دوار انصاب اعراب مهارت مختصر نسب شناسان قبیله های عربی بیراستان ساکم دوار انصاب اعراب مهارت مختصر چخ توایفتم بیلر آل کلابی معتبر فن رزم و جنگیدن اهل مهارت در اولار مردم با غیرت و صاحب شجاعت در اولار اکثرا بازو ستبر و زورمند و پرتوان چار شانم هم میان باریک اوچا قامت جوان صلح وقتی خلقینن خوشروی و خوشخوی و متین جنگ وقتی ارسدن مانند شیر خشمگین الگرز ضرب المثلت میشونی اهل ادب شعرلن بازیگران نیزه vermişler لقب yani her yerde beni kilabına diceler mesela diyelim Mazandaranlılar yaxçı koştu girdiler Erdebilliler betere belfazlıdiler Türkler betere belfazlıçıdiler her yerde beni kilabına gelirdi şehirlen bazıgeran neyze vermişler laqab istedi bir gün akili mahzeren şah ana ne dedi ağahi sen ben vermirem طول kelam hammi acehdir akile ne deyibdir mürteza ağa buyurdu arz edip sam'an ve ta'e kalbiden oldu rıza Agil bir hanım isterim uca boyu ola Zeynep deymenden kulak veririm Gördüm babam sıfat-ı merdane tarif elir bir dana Özüme dedim göresem babam ne fikri vardı Kerbela'da müteveccih oldum Eleyki ebel fazlim bin nara çahdi farzende namedar heyderem ben Heydər kimi davada saftaram mən Cəng etməcək şahim icazə versə 10.000 səvarə tə bərabərəm